Cek cek 112 1 halo halo. Oke, halo semuanya, halo. Selamat malam ya. Jadi sorry banget telat live streamingnya ya. Jadi ini sudah jam 11 malam di sini, berarti di sana sekitar pukul 10 ya. Jam 10 malam. Jadi ya udah kita langsung gas aja. Jadi untuk episode ke-6 ini kita main di PSG lagi bersama PSG ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai saya bakal ngucapin terima kasih banyak dulu kepada member Ultimate Sultan kita yang bernama AR Channel. Jadi thank you banget untuk AR masih tetap menjadi member Ultimate ya. Oke, kita langsung aja gas ke gameplay nih. Yang pertama seperti biasa kita cek dulu. Cek dan recheck. Ini saya tes juga ya notifikasi Susia Bus. Halo Meldian, halo Aditya Putra, halo bro. Saya cek dulu ya. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, aman. Dan ya sudah, kita langsung aja gas nih. Nggak sabar UCL dimulai. Oke, next. Nah ini kita melawan salah satu tim yang lumayan kuat lah di Liga Prancis kan, Monaco. Salah satu tim top juga. Oke, ini dia. AS Monaco, ini laga yang wajib kita tonton bersama ya, karena big match juga. Walaupun kekuatan PSG sekarang 2 kali lipat dibanding kekuatannya di real life, karena kita udah mendatangkan pemain bintang juga. Kita lihat ketampanan dari Sultan Mafaza ya. Selalu aja tampil dengan warna yang ngejreng. Petisi jual Mbappe ke Madrid yuk pak. Kok kayak gitu, jangan gitu. The team's been absolutely bla 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 bla. Apa itu? Bien, cette conférence de presse va s'achever là-dessus. Merci à tous pour votre présence. Halo, Yavi. Pengen banget ya si Pada ini datangin Mbappe di Madrid. Saya juga pengen sih, makanya dulu di series FIFA 20 Real Madrid Career Mode itu saya datangin Mbappe lah. Karena memang bagi saya ya butuh banget lah Real Madrid Mbappe. Cuman memang ya duitnya lah, memang nggak murah lah Mbappe mah. Siapa sih yang nggak pengen Mbappe ke Madrid? Cuman ya itu dia, persoalan duit lagi. Nah ini saya bakal pakai bajunya yang kayak gini nih, yang pink aja. Kemudian tim manajemen kita lihat dulu. Neymar, Mbappe. Aduh bentar, pakai kacamata dulu ya. Aduh, kurang jelas soalnya. Oke, mau skin nih. Ronaldo, ya seperti biasa tim inti bakal main dulu ya. Cancelo, Ronaldo, Sarabia, Kimpembe, Rico, Draxler. Draxler boleh naik sih, ganti. Oke, fokus ke Ronaldo aja, striker dulu.
Neymar, Mbappe itu aja. Let's go. Play match. Bajunya PSG mantap sih. Iya sih, yang ini ya agak bersinar ya bajunya ya. Tuh, kalian lihat bagian nggak berwarna gitu loh. Let's go. Ini dia. Apa nanti buat mabar friendly FIFA 21? Kalau untuk saat ini sih agak susah sih mabarnya kok, soalnya koneksi internet di sini ya kurang stabil gitu, jadi makanya untuk mabar friendly itu susah banget. Wow, bagus catch sih dari dekat, kita lihat bajunya ya. Lumayan. PS Plus Antum masih ada. Oh iya bener, PS Plus nggak ada juga. Udah habis. Itu sih yang susahnya di PS4, beda kalau di Steam ya. Kalau di Steam, ya kita nggak perlu bayar untuk mabar. Noel New Year. Oke, semoga tidak kena copyright ya. Tapi sejauh ini sih aman PSG, broadcastnya, musiknya itu aman pak. Nggak pernah kena copyright gitu. Neymar, Ronaldo, dan Messi. Mengerikan sih. Sejam lagi streaming nih, apakah ada kesempatan buat tidak ada lagi? Nggak tahu. Maybe, mungkin. Golovin. Sergio Ramos, astaga. Loh, hey, yang bener aja dong. PSG nih boy. Jangan sampai kebobolan. Kayak mana ini ya? Yo, oke dapat Pogba, good. Kylian Mbappe. Astaga. Halo Devaken, welcome. Aduh. Florentino. Waduh. Ronaldo. Nah, Kylian Mbappe, come on Mbappe. Shooting. Oh, tidak berkutik kipernya, Pak. Tidak ada sama sekali tindakan ya mencoba menyelamatkan gawang itu.
Setahu saya antum Pak YouTuber paling dekat sama CCM. Maksud saya antum sering di-raid sama dia, terus antum juga bikin career mode Calvin. Minang mantap sih. Iya, alhamdulillah sih kalau gitu. Ya saya juga nggak tahu kenapa saya yang sering di-raid ya. Cuman memang mungkin ini aja sih, mungkin karena kita sepemikiran aja, jadi makanya kayak agak nyambung gitu kalau ngobrol, jadi ya. Kalau bikin seriesnya kemarin itu memang karena murni ini ya, apa ya, tiba-tiba kepikiran aja tuh, karena ya tahu sendiri lah. Saya kan pakai patchnya AFP di PES kan. Kemudian di situ memang di dalam grup itu ada memang orang-orang yang ya admin-adminnya AFP juga, facemakernya juga ada di sana, dan mereka memang membuka jasa untuk membuat face personal gitu. Jadi saya kepikiran, wah kayaknya seru tuh bikin face-nya Calvin kan di PES. Ya awal di PES sih. Tahu sendiri sekarang dia pure FIFA, tapi di PES juga udah lumayan bagus lah. Ronaldo, Messi 2 gol. Jadi saya kepikiran, bikin aja lah ini PES-nya buat ya bikin series baru yang beda dari yang lain kan. Bikin kemudian ya sekalian juga lah untuk menyambut ini ulang tahunnya kan di bulan Februari. Jadi saya pikir wah pas nih momennya. Jadi ya sudahlah, ternyata direspon dengan baik oleh para subscribers juga ya, teman-teman yang lain. Dia juga merespon dengan luar biasa juga. Jadi akhirnya bisa dibilang episode pertama itu luar biasa sekali. Calon pemain Madrid, kece juga golnya. Iya. Tapi paling parah itu yang pas di reaction sih, agak aneh. Istilahnya kayak kocak banget. Orang live streaming, dia live streaming juga sambil nonton avatarnya dimainin sama orang lain gitu. Tapi yang rumornya ini Mbappe yang agak kencang terdengar ini Liverpool sama bukan Liverpool. Iya Liverpool sama ini. Madrid juga termasuk sih, cuman lebih kenceng rumornya ke Liverpool sih kayaknya. Sampai rela itu. Kemarin saya sempat baca beritanya, sampai rela mereka ngeluarin menjual pemain-pemainnya untuk mengumpulkan data untuk seorang Mbappe. Saya harap sih juga Mbappe segera hengkang dari PSG, entah kemanapun itu ya, di real life. Soalnya dia udah cukup lama di PSG, dan menurut saya sih dia harusnya bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi kalau main di luar Liga Prancis. Ronaldo, Mbappe, Kylian Mbappe. Oh, yes, tiru dulu selebrasinya Haaland. Kylian Mbappe, good job. Victory Paris Saint-Germain. Le numéro 9, Kylian Mbappé. Oke, Ronaldo. Golovin. Hey. Wih, tackle. Oh, dihindarin dong Ramos. Astaga Ramos, apa yang kamu lakukan Sergio Ramos? Penalti.
Aduh, aduh, aduh. Yo, yang baru bergabung di like dulu videonya ya. Astaga, hei, 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 nggak bener ini pak. Penalti dong. Kita lihat di manakah. Ayo, Manuel Neuer. Oh, Ben Yedder. Ini pemain yang disarankan Erland sih. Ben Yedder, aduh. Kita gagal ngebaca si Manuel Neuer gagal baca arah tendangannya. Tapi untung aja tendangannya melenceng pak. Gagal doe ya, tendangan penalti kacau sih. Cancelo, si ke Mbappe, Lionel Messi sekarang, Messi, Ronaldo, oh, Cristiano Ronaldo. Good job 4-0. Sudah tidak terkalahkan kita di Liga Prancis ini mah. Tendangan kaki kiri dari Babang Dodo. Wah kece sih bajunya ya. Selebrasi sama Messi gokil. Iya, di mana kalian ya? Di channel mana kalian nemu Ronaldo sama Messi selebrasi yang sama? 40 gol kayaknya itu. Tadi si Yavi udah lihat kayaknya. Woi, halo, member baru Ruri. Welcome bro, thank you. Udah join member. Astaga. Ruri Muhammad Albani. Thank you ya, respect yang udah join member. Oke, resume match. Hey, itu namanya kok besar banget? Hey. Woi, kenapa kayak gitu namanya, Pak? Woi, itu namanya gede banget, Pak itu. Loh. Ih, ini saya habis neken apa sih? Cristiano Ronaldo. Setting, bentar. Setting terus kemana tuh? Ya masih 1000 gede. dari Ruri. Pesan. Alhamdulillah bisa join member Wakakak. Thank you Ruri, respect ya, thank you. Good. Ini gimana nih boy? Ada yang tahu nggak sih caranya? Soalnya saya nggak pernah atur setting. Setting di FIFA ini customize control. Loh, apa-apaan? Ini saya habis neken apa sih? Perasaan gak ada yang salah ya? Woi, kenapa jadi gede gitu namanya? Wow, itu nama atau apa itu Pak? Besar banget Pak. Sabitzer. Nice. Messi, waduh. Mbappe, wah kipernya. Hancurlah mereka ya. Sabitzer. Game setting. Mana game setting? Setting, terus ini game setting ya.
Oh, ini ya. Eh. Udah bener kan player name? Kalau dikecilin, apakah namanya bakal kecil juga? Ya masih gede aja sih. Masih gede kan ini? Atau udah normal ya? Messi. Ah. Udah bener ya? Oke. Sore. Kacau juga. Aduh. Nah, dan Mbappe. Mbappe. Waduh. Hey. Mbappe. Apa yang terjadi? Yo, silahkan di like dulu ya videonya yang baru like. Yang baru like lagi, yang baru datang maksudnya, yang belum like videonya silahkan di like dulu. Kacau juga nih. Aduh, 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 aduh. Sabitzer, Lionel Messi, Paul Pogba, Sabitzer, let's go. Kasih ke Messi, Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano, Pogba, good, Cancelo, balik lagi, Messi, ke Ronaldo, Mbappe, Neymar, oh, astaga, Neymar, offside dong Neymar, aduh aduh. VIP, le petit Yann, merci. Ronaldo. Wow. 5-0 ya. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan nih. Aduh aduh. But pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Neymar, aduh duh. Blanco, waduh. Poland. Hei, jangan terlalu barbar lah. Oh, berbahaya. Kita ganti pemain dulu lah. Yaitu pakai ya jersey terbaru. Jersey terbaru PSG.
Ganti dulu Messi lah ya, istirahatkan aja dulu Messi lah. Draxler masuk, kemudian Verratti ganti ya Pogba, sama Koulibaly ganti ini Marquinhos. Koulibaly yang diganti sama Marquinhos ya. Let's go. Changement pour l'AS Monaco. Sort du terrain le numéro 9, Wissam Ben Yedder. Son remplaçant, le numéro 10, Stevan Jovetic. 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Joueur sortant, le numéro 10, Lionel Messi. Le numéro 6, Paul Pogba. Et le numéro 2, Kalidou Koulibaly. À sa place, le numéro 23, Julian Draxler. Le numéro 22, Marco Alex Telles. Verratti. Et le numéro 5, Marquinhos. Oh, Kylian Mbappe. Aduh. Sabitzer. Good Mbappe. Kena tiang, no. Tidak. Jovetic. Kapan tuh ya saya nemu Jovetic? Aduh. Di series apa ya? Kita pernah juga. Waduh, bentar. Sabitzer. Sorry Neymar. Neymar nggak kelihatan taringnya di sini. Neymar. Waduh. Udah habis ya. Mantap. Oke, advance dulu. Kita punya 14 shot, 9 target ya. Kemudian possession 60%. Messi, man of the match 10,0 lagi-lagi. Lionel Messi gokil. Benar-benar luar biasa, Pak. Cornet. Player of the month ya. Jadi untuk bulan ini September ya, itu Cornet ini yang jadi kemarin Messi waktu bulan 8 tuh, Lionel Messi. Sebentar kita cek dulu schedule-nya. Ini set training aja di sini ya, training juga. Restnya itu di sini aja lah. Nah, ini 2 aja ya. Kita advance. Halo Gazi, welcome. Nah, ini tuh kalian lihat ya, untuk PSG sendiri itu 27 poin sudah. Mengerikan sekali. Perfect sekali, boy. Levi Ackerman datang. Aduh, moralnya udah turun nih. Terlalu banyak latihan. Halo, Charles. Ya udah kuning ya. Aduh, udah kuning moralnya. Terlalu dipaksa latihan, boy. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertandingan selanjutnya. 1111 dari Bung.
Pesan, PES dulu PES kakak. Thank you 1000-nya dari Bung, 1111 lagi. Ini kali ini starter si ini ya, si Draxler. Ini tuh. Kalian bisa lihat ya, agak kurang moralnya memang karena ya terlalu dipaksa latihan. Koulibaly out dulu, saya naikin Kehrer. Sarabia in dulu lah ya. Ganti Mbappe. Terus Neymar masuk aja. Di babak kedua ini Valverde turun dulu. Sabitzer, Pogba, Verratti dulu duet sama Pogba. Kali-kali Areola lah masuk ya. Sekali-sekali. Kasian banget gak main dia. Rafinha, Ronaldo turun dulu. Halo Ahmad Riyadi. Tadi dicariin sama Mafasa tuh tadi siang. Dari jam berapa live-nya Bang? Baru satu pertandingan selesai. Kenapa nih error tiba-tiba? Loh. Wadaw. PS4-nya kenapa ya? Tanda pindah ke PES. Aduh, kacau. Kenapa bisa langsung keluar ya tadi? Apa yang terjadi? Mana belum di-save pula? Tumben, ini baru pertama kali error seperti itu. Kenapa ya? Untungnya bisa di-continue dong. Bisa lah. Yap, oke, bisa di-continue ternyata. Aduh. Ya udah save dulu. Save dulu. Oke. Sini training, ini istirahat di sini, kemudian ini training aja. Kacau tadi. Bisa kayak gitu ya. Poin manajernya 76. Ini ya. Iya sih. Nanti kalau kita selesaiin ini bakal naik semua kok. Ini kita disuruh ini juga clean sheet 7 kali di liga. Bener-bener. Oke, Aditya Putra. Thank you. Ayo. Nah, ini dia. Oh, habis ini kita lawan Leipzig ya.
Nah ini harus di save lagi nih untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu terjadi kayak gitu lagi. Tim manajemen, kemudian nah tadi masukin Draxler kan di sini. Pogba, Sabitzer saya duitkan dengan Pogba saya duitkan dengan Verratti. Marquinhos dulu masuk ganti Koulibaly. Neymar, oh dulu lah ya. Sarabia in. Kemudian Ronaldo saya ganti Moiskin. Rafinha naik dulu lah, ganti Sabitzer. Areola juga in. Kemudian Kimpembe boleh ganti Ramos. Oke. Ya, ini aja untuk line up-nya dan kita langsung gas aja. Let's go. Semoga tidak error lagi. Halo Mafaza. Welcome. Tuh si Ahmad Riyadi-nya udah ada tuh. Tadi siang kan dicariin. Hei, kecil dong namanya, bentar. Oke, ini dia. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Awas, boy. 1111 dari Bung. Pesan. Suntuk bet GWA Suwu. Barca kalah bikin 3 hari libur jet gak ada makna. La composition pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 13, Alphonse Areola. Le numéro 21, João Cancelo. Le numéro 5, Marquinhos. Le numéro 3, Presnel Kimpembe. Le numéro 27, Alex Telles. Le numéro 6, Paul Pogba. Le numéro 22, Marco Verratti. Le numéro 23, Julian Draxler. Le numéro 19, Pablo Sarabia. Et on termine avec le numéro 9, Kylian Mbappé. Le Parc des Princes, c'est maintenant vous de mettre l'ambiance. Oke, kita mulai aja. Waduh, itu kenapa jadi kayak gini? Astaga, sebentar, setting dulu lagi nih. Cast game setting lagi nih, kayaknya mesti dibalikin ke normal deh. Visual, nah ini dia ya, large. Nah, ini aman nih. Pogba sekarang, let's go. Bola ya. Hey. Waduh. Tadi ada yang donat. Oh, Bung ya. Thank you, Bung, tadi donatnya. Suntuk bet gue. Barca kalah bikin 3 hari libur jadi gak ada makna. Itu nasib sama Charles itu. Kalah Barca. Pogba, apa itu tadi? Come on, Moiskin. Kasih ke Draxler, let's go.
Shoot, mantap. 1 gol. Good. 1111 dari Bung. Pesan. Bang sedikit saran jadi gini, saran gua gini bang, jadi ya gini, kayak gimana ya? Mantap, oke. Oke, mantap. Mantap sarannya, mantap banget sarannya, Bung ya. Mudah banget dimengerti dan dipahami sarannya. Kacau, kacau. Kok lupa ada logo kunci Inggrisnya? Kunci Inggris. But, inscrit par le numéro 23, Julian Draxler. Maiga. Waduh, 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 waduh. No, 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 no. Hey, 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 hey. Oh, Areola, good save. Good save, bro. Mungkin. Nah, Sarabia. 1111 dari Bung. Pesan. Kalau ada uang, tabung buat beli games UFC 4 dong bang. Aduh. Lumayan seru career modenya. UFC 4. Lumayan seru ke remote-nya. Mantap. Sip. Nanti kita coba. Oke. Loh. Oh, waduh, 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 waduh. Verratti. Draxler. Ayo kasih ke Kylian Mbappe, itu udah minta bola dari tadi Mbappe. Siapa di sana? Ada Alex Telles, Paul Pogba. Paul Pogba. Thank you tadi ya donasinya dari Hibung lagi. UFC Career Mode. Mbappe, aduh. Oh, gila Moiskin. Tendangannya itu loh. Bukan kaleng-kaleng memang. Good. Bentar, kayaknya kita udah ini aja lah ya. Kita udah sim aja lah match yang tidak terlalu penting juga nih. Kita juga udah menang 2-0.
Oke, itu dia untuk babak pertama 2-0 ya. Good. Halo Zaki Fasha. Jangan takabur bang. Iya pernah sih. Semoga nggak kayak gitu. Oh, tuh kan apa tuh dibilangin tadi kan? 2-1 udah sekarang. But pour le Football Club de Metz. Le Astaga. numéro 27. Bener-bener. Wagner Diaz. Très chers amis supporters, n'oubliez pas que plusieurs buvettes sont à votre disposition dans tout le stade. Merci. Oke, 77 masih aman ya. Bentar, ganti pemain dulu. Rafinha-in. Kemudian Cancelo kita ganti dengan Florenzi. Kita fokus ke pemain belakang aja kali ya. Werner kita ganti Teles. No. Oh my god. Oh my god, beneran terjadi dong. Beneran terjadi. Efek takabur nih. Alah. Pour le Football Club de Metz. Dua sama lu. Numéro 27. Wagner Diaz. 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Yang bener aja dong. Joueur sortant. Jangan kebobolan. Paul Pogba. Le numéro Ayo, 27. ayo, ayo. Alex Sarabia. Telles. Et le numéro 21. Joao Cancelo. Remplacé No. par le numéro 12. Rafinha. No. Le numéro 14. Juan Bernat. Et le numéro 24. Alessandro Florenzi. Kimpembe, come on. Ah, miskin. Duh. Ya, Temps additionnel. garan lagi. 1 minute. Temps additionnel. 1 minute. Sorry dari tadi Pak diam, nggak apa-apa, Boh. Makan aja dulu, makan aja. Sarabia, let's go. Astaga, wasit kurang ajar banget dah wasitnya. Bener-bener dah, hei. Imbang, Pak. Aduh. Efek takabur bener dah. Astaga. Kenapa ini series hanya rame di awal? Karena beberapa episode terakhir ini cuman live streamingnya agak tengah malam, jadi agak kurang pasti yang nonton. Beda halnya kalau kita mulai pagi atau siang kan, atau mungkin malam tapi mulainya jam-jam 8 atau jam 9 ya itu rame sih. Aduh, gegara manajernya makan Indomie nih pasti nih. Ya sudahlah, kita next lagi. Nah, ini penting UCL, Pak. Astaga. Apa nih, Roma FC
Ya udah kayak gitu aja lah ya. Terus apa lagi Pereira? Playing style. Ya udah kasih aja itu dulu. Oke, seperti biasa kita hadir dulu untuk press conference-nya. Wir Let's beginnen go. jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Oke. Come on. Jangan sampai lagi, tapi ya aman sih sebenarnya ya. Kita unggul banget di Liga Prancis. Itu bahkan tadi kita kalah juga karena ada beberapa pemain yang super power kita nggak masukin kan. Jadi kita simpan itu dan ya ternyata bisa mereka comeback loh. Nah ini saya bakal pakai baju. Oh, oke, bentar. Pereira bakal masuk dulu. Paul Pogba saya ganti dulu si mana tuh? Ah, nggak masuk ya. Koulibaly, Sabitzer, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe. Udah pas. Florenzi juga in. Cancelo nggak usah dulu main. Ya sudah sih, udah pas ini. Kemudian untuk baju nih kita pakai Y-nya lagi. Yang tadi tuh yang agak nih. Baju barunya kan. Aduh tompannya. Oke, ini dia. Bentar, saya ke toilet dulu. Ambil ini sekalian, ambil coklat dulu. Danke, dass Sie heute alle zu diesem Spiel gekommen sind. Hier sind die Gäste von Paris Saint-Germain und RB Leipzig. Die Aufstellung von RB Leipzig. Die Nummer 6. Ibrahima Konate. Die Nummer 23. Marcel Halstenberg. Die Nummer 2. Matthias Ginter. Oke, ini dia untuk starting lineup dari Leipzig ya. Oke. Icardi. Olmo.
schön. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Oke, kita mulai aja nih. Kick off babak pertama antara Leipzig versus PSG. Haidara. Konate. Mbappe, good Danilo. Kasih lagi ke Mbappe. Ronaldo. Sabitzer, Neymar Junior. Good. 1 gol untuk PSG dari Neymar Junior. Sekarang gue udah episode 170 One Piece. Mantap. Aduh. Good. Tor für PSG. Die Nummer Mantap, semangat lah nontonnya ya One Piece. Hey. Messi, aduh. Saya udah lupa bahkan saya ya One Piece sampai terakhir saya nonton episode berapa ya? Yang jelas sudah masuk di ini sih artnya Kaido gitu. Olsen. Oh, Manuel Neuer, good save. Astaga, hey. Icardi. Imlek mantap sih Pak. PES 21 diskon 140.000 udah full game. Mantap ya. Iya, diskon bagus banget. 140 loh, lumayan. Yang mau beli PES boleh banget itu. Waduh, mulai kelihatan kesulitan nih. UCL. die Nummer 15. Mauro Icardi. Woi. Gila.
Teles. Haidara. Haidara, woi. Mana Messi? Tunjukkan, tolong. Sabitzer, Neymar, dan Messi. Aduh. Nah, Ronaldo, Cristiano. Oh, robek gawangnya. Cristiano Ronaldo. Mantap kali. Mantan nyetak gol. Iya, Icardi, Pak. Tor für PSG. Die Nummer 7. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aduh, sorry Sid. Cardi, wow, menakutkan boy. Bali. Ya, udah selesai ya. Aduh. Oke, itu dia untuk babak pertama. Dan ya udah, let's go babak kedua. Come on. Waduh. Yo. Hei, tidak dong. Mbappe. Oke, Leo Messi, let's go Messi, come on. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, good job, yay.
Saint-Denis. Die Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Bentar. Aduh, kenapa keluar tiba-tiba ya? Live streamingnya. Oke, udah kebuka nih. Halo bro, Andreas, selamat malam ya, welcome. Herr Burkhard Förster, Ihr Handy wurde an Kasse B3 abgegeben. Herr Burkhard Förster, bitte holen Sie Ihr Handy an Kasse B3. Cristiano Ronaldo. Oh, Kylian Mbappe. Messi, no, penalti. Wow. Penalti, bro. Kayak Lionel Messi eksekusi. Coba kiri atas aja ya. Oh yes, Messi. Mantap kali. Lionel Messi. Tor für PSG. Die Nummer 10, Lionel Messi. Leimer. Ronaldo. Oh, nyaris saja. Cristiano Ronaldo. Come on, Lionel Messi. Lionel Messi. Oke, tendangan corner ya. Corner kick. Woi, kemana itu? Offside. Yo. Offside. Bentar, kita coba ganti pemain dulu ya. Sabitzer kita ganti Verratti dulu nih. Pereira
Ganti Valverde. Koulibaly. Bentar. Ya udah, Koulibaly aja ganti Marquinhos ya. PSG nimmt 3 Wechsel vor. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 8, Marcel Sabitzer. Die Nummer 15, Danilo. Und mit der Nummer 2, Kalidou Koulibaly. Neu auf dem Feld, die Nummer 22, Angelino, Marco Verratti. Die Nummer 34, Paulsen, Federico Valverde. Und mit der Nummer 5, Marquinhos. ya udahlah kita ini dulu jam sim aja ya. Tinggal beberapa menit doang sih. Loh, gol Pak. Tor für Leipzig. Die Nummer 10, Gol astaga. Forsberg. Oke, kita langsung lanjut aja. Mantap. Ini kita training aja ya. Next Olympic Martial sih. Oh, Messi senang banget dia katanya bergabung dengan ini, dengan PSG ya. Super sekali. Senang Anda sudah meninggalkan Barcelona ya. Kacau, kacau. Simulate. Next. Simulate lagi. Nah, ini kita hari dulu ya press conference-nya. Bien, merci d'être avec nous. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Everybody at Paris Saint-Germain enjoy that bla 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 ya. Jadi memang senang banget lah ya karena PSG konsisten banget saat ini.
Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Au revoir. Lo, kenapa boy? Andres. Lo jadi member CJM. Aduh. Nah ini match selanjutnya ya, kita bakal pakai baju ini. Wih, inilah kita belum pernah nyoba yang ini ya. Bang kenal gue nggak kenal boy. Pantun gue ada anak bayi digendong. Aduh. Nah di sini kita coba masukin Verratti duet sama Valverde dulu lah. Sama Sabitzer ya. Pereira turun dulu sama ganti Paul Pogba. Ramos, Malinho, Ronaldo, Mbappe, Neymar itu aja. Gas lagi. Let's go. Wow. Vous avez troqué votre vieux diesel contre une voiture électrique ou hybride rechargeable? Vous avez bien fait. Des bornes vous sont réservées au parking du stade. Bienvenue et merci de votre présence pour le match d'aujourd'hui. Faites un maximum de bruit pour ces deux équipes. La composition pour l'Olympique de Marseille. Le numéro 30, Steve Mandanda. Le numéro 3, Oke ini dia. Ramos. Cocok sekali ya pakai baju PSG. Le numéro 4, Boubacar Camara. Le numéro 8, Morgan Sanson. Le numéro 21, Valentin Rongier. Le numéro 26, Florian Thauvin. Et le numéro 7, Nemanja Radonic. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Les gars. Merci. Bon courage. Halo bro, halo semuanya selamat bergabung ya. Welcome. Ini dia untuk line up dari PSG, ada Neymar juga tentunya. Turun sebagai starter. Seperti biasa sih. Yo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like ya. Thank you. Yo. Lu Koulibaly, Anda jangan ngikutin Ramos, barbar sekali. CJM udah selesai belum? Live-nya belum sih kayaknya. Belum. Penalti dong. Yo, bolanya mantul-mantul Pak itu. Masuk mantul-mantul. Gagal dibaca lagi, bro.
Oh, gitu dah. Oke, oke. Sabar, sabar, sabar. But pour l'OM! Le numéro 26, Florian Thauvin. Oke, Kylian Mbappe. Ronaldo langsung dibalas oleh Cristiano Ronaldo, bro. Mantap sekali. Bang, masa gue datang lu kalah? Tidak, tidak. Ini menang pasti. Menang. Tenang aja, menang ini. But pour le PSG. Le numéro 7, Cristiano Ronaldo. Yo. Ronaldo. Apa yang terjadi pada Ronaldo itu? Messi. Aduh. Good. Federico Valverde. Oh. Sayang banget. Yuk, silakan yang belum like, di like dulu ya. Udah tinggal 4 like lagi tembus 100. Bang, jangan tak kabur kejadian kayak Wolves malah. Iya. Ramos. Sabitzer. Hei, aduh. Mengger. Ah, ada Valverde. Neymar. Messi. Oh, yes. Lionel Messi. Good Messi. Oke, 17 gol sudah Messi di Liga Tani ini. But pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 10, Lionel Messi. Attention, en raison d'une fuite de canalisation d'eau, plusieurs agents sont en train d'intervenir aux abords du stade. Nous demandons aux spectateurs de ne pas les mettre en danger en reprenant leur véhicule à l'issue du match. Merci. Neymar. Oh my god, Neymar. 3-1. Asik, goyang dulu, bro. Goyang dulu. Gokil Neymar ya. 1 gol juga. Messi lagi on fire.
On fire. Bentar, ini kita jam to sim aja ya. Soalnya udah ini juga kan. Sebentar, saya ambil minuman dulu. Haus. But pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 10, Lionel Messi. Udah kelar ya? Babak pertama. Oke, lanjut lagi babak kedua. Ini minum coklat dulu, boy. Haus. Bang, kalau lu tahu usia gua pasti lu kaget, Bang. Berapa memang yang usianya? 50 tahun. Kalau 50 tahun saya kaget sih. Loh, ini warnanya baru nyadar loh saya, sama ternyata. Gol 4-2. Aduh, selalu kayak gini ya kalau di SIM nih. Selalu kebobolan. Lu. Oh, pemain kita yang nyetak gol. Kirain pemain Oliver Martial. Nantilah gua kasih tahu. Bang, lu pernah nggak nonton tuh anak-anak yang masih SD? Yang mana, boy? Udah mau selesai ya, Bang. Berapa jam nih? Baru 1,5 jam. Setengah jam lagi lah. Selesai. Genapin 2 jam aja. Seperti biasa live-nya. Oh, yes. Messi lagi-lagi mencetak gol. Gila, YouTuber totalitas banget Bang Kula. Mantap lah kalau kayak gitu. Semoga terus konsisten juga ya. Lebih kerja lebih maksimal lagi. Apa lagi nih? Mau skin? Bukan. Good morning. Everton they're unhappy with how playing. Oh, oke. Mulai protes nih mereka ya. Ya sudahlah kalau begitu. Nggak nonton CM Bang. Tadi sempat mampir aja. Sempat mampir aja tadi join member. Terus habis itu kabur.
Aduh, soalnya lagi live streaming juga kan kita. Sebentar. Mau skin nih ya, protes jam main. Nah ini saya mau ganti dulu nih. Yang utama ini Verratti sama Paul Pogba nih di sini ya. Mana Pogba mana? Pogba, kemudian Florenzi turun lagi. Sabitzer, Kimpembe, Rafinha, Muiskin. Oke, tadi sempat protes ya mereka. Would you like to save? Oke, yes. Ya mungkin ini untuk pertandingan-pertandingan yang tidak terlalu penting lah ya, kita sim aja kali. Kita fokusnya kan memang di series ini UCL kan, istilahnya kayak ya kalau juara Liga Prancis mah itu biasa banget untuk PSG, dan saya rasa dengan squad kita sekarang ya udah, sebentar, ini ada apa nih? Udah nggak ada alasan lagi kita untuk tidak menang UCL dan juga Liga Prancis. Sebentar, ini berapakah? Biasa aja sih harganya. $192 ya, kita lihat. Biasa aja. 300.000 lumayan. Nah, ini kayaknya mantap nih. 1,9 juta. Mantap kali. Jelas kita bawa itulah, lumayan. Siapa tahu bisa dijual juga nanti, walaupun kita pastinya lebih mentingin. Ini mantap juga 1,3. Mentingin pemain bintang yang kita beli ketimbang pemain muda kan. 7494 kita lihat ya. Aduh 500 sih. Coba aja lah ya, biarin aja masuk. 87, 89. Oke, itu aja. Nah, kita bakal cek dulu nih. Oke, bintang 1, 54 lah ya, 54. Biasa aja sih. Ini Lopez, kita lihat 94, 63 rating. Pinto, Alexander Pinto, Tavares 63. Joseph Dennis. Udah 70 ya, tapi udah 18 tahun juga. Ya sudah, kita next lagi menghadapi Rennes. Dan ini saya sim aja ya. Kita sim aja lah ini. Biar kita juga cepat masuk di UCL. Dennis nggak dikasih. Oh iya ya, belum dikasih ya. Development plan. Oke, ntar habis pertandingan ini kita coba. Kita lawan Rennes. Oh, Mbappe langsung cetak gol dong. Kylian Mbappe. Yuk, silahkan di like dulu yang belum like videonya ya. Ayo. Envie d'être la plus belle pour aller danser? Envie d'être le plus élégant pour l'accompagner?
Notre partenaire beauté et soins du visage vous offre 15% de remise sur présentation du coupon figurant dans le programme du match. Mau masuk usia ke berapa tuh? 15. Kurang 3 berapa hasilnya? Oh, 12 tahun ya. Nggak apa-apa, bro. Mantap. 12 tahun dulu saya masih tidak tahu pakai HP. Anak-anak zaman sekarang mah udah hebat-hebat semua ya. Udah tahu teknologi lah. Dulu saya 12 tahun nggak pakai HP, saya kapan ya? SMA kali. Waduh, bentar. Apa ini? Kenapa imbang ini? Yo, agak mirip bajunya, Pak ya. Le numéro 12, James Lea Siddiqui. Niang. Loh. Oh, tidak dong. Jangan gitulah. Kenapa lagi sih? Oh, udah habis babak pertama. Aduh, nggak bisa sih kayaknya nih. Kesulitan sekali. Neymar. Astaga, hey. Niang. Sergio Ramos barbar sekali dia. Come on. Messi kasih ke Neymar Junior. Let's go Neymar. Oke, Messi. Oh, Bang Dodo. Aduh, Babang Dodo tadi. Cristiano Ronaldo. What? Apa sih? Oke, let's go Lionel Messi. Messi, oh yes, Messi. 2-1 sekarang. Good job Lionel Messi. Mantap kali, gila sekali Anda. But marqué par le numéro 10, Lionel Messi. Martin.
Ronaldo shot, Chris Allah. Kenapa lagi itu? Changement pour le Stade Rennais. Sort du terrain. Le numéro 20, Flavia Tech. Sebentar kita juga ganti pemain lah. Sabitzer in, Valverde juga in. Verratti. Oke, Messi tetap aja ya. Masih butuh kita speednya. Son remplaçant, le numéro 7, Martin Terrier. Ke Messi. Sabitzer. Oh, Babang Dodo. Babang Dodo. Oh my god, yes. Mantap banget Cristiano Ronaldo. Bang, Lalo apa tuh? Lalo lu main. No sim, yes win. Sim, no playing, yes lose. But marqué par le numéro 7, Cristiano Ronaldo. Changement Ronaldo. pour le Stade Rennais. Joueur sortant. Le numéro Oke, 12, Neymar. Jenson Oke. City. Oke. Place, le numéro Oke. 13, Benjamin Bourigeaud. Neymar. Oh my god, Neymar. Hey. Tendangan macam apa tadi itu, placingnya cantik sekali. Cuman sayang masih kena tiang ya. Mistar, astaga. Neymar loh. Gokil, gokil. Hey, Koulibaly. Aduh. Yo. Allez, je veux voir tout le Parc des Princes debout. Faites un maximum de bruit pour l'homme du match. Le numéro 7, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Man of the match ya, Ronaldo. Out. No, hey, Ramos, hey, oh my god. Ya kalau di sim kebanyakan kalah sih, karena mungkin ini apa namanya, kalau di sim itu kan
ini kan saya nggak ngatur apa tuh istilahnya, kayak instruction ya. Jadi kemungkinan besar bakal kalah. Kita punya 8 shot tadi, mantap banget. Wow, UCL lagi nih ya, next. Waduh, oh Rafinha udah komplit ya. Oke. Kemudian apa tuh? Dribbling. Oke, ini dia ya, total top score di UCL itu ada Cristiano Ronaldo nomor 1 ya, 5 gol. Kemudian Messi posisi ketiga, sama sih golnya dengan Aguero. Kita lihat nih, bentar. Next aja lagi. Nah, ini yang penting nanti lawan MU ya, pertandingan terakhir. Oke. Jadi kita lihat dulu ini pesanannya apa saja nih. Nah, kalau ini nggak bakal kita sim ya, kita mainkan aja. Bajunya Leipzig biarin aja warna putih ya. Mbappe, Neymar, Ronaldo, Verratti, Pogba. Oke, pakai tim inti aja. Manuel Neuer juga sama. Ini kita mau kasih jam main dulu si Florenzi, Bernard juga. Kemudian Muiskin boleh, mungkin Ronaldo di babak kedua lah. Koulibaly saya mainkan dulu si Kimpembe, udah jarang juga kita mainkan tuh. Sarabia, biarin aja full Mbappe sih. Ya sudahlah. Ini dia. Kita gaskin, let's go. Play match. Sambil nunggu Chelsea FA Cup, nonton main FIFA, nonton AA main FIFA. Aduh. Main FIFA-nya kita ngawur nih ya. Soalnya pakai tim yang banyak banget pemain bintangnya. PSG. Wah, kacau series selingan sih. Untuk sekedar menghibur aja. Oke, ini dia kandangnya PSG nih. La composition pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 1, Manuel Neuer. Le numéro 24, Alessandro Florenzi. 10.000 dari Yoga Widi Perwira. Pesan, semangat bang. Oh, thank you. Yoga. Yoga Widi Perwira, semangat, siap. Semoga banyak rezeki ya bro. Thank you donasinya 10.000. Welcome Yoga. Join juga di member tier beginner. Oke, beginner. Thank you. Gokil, udah donate join member pula. Mantap. Nanti Munchen main lo final Piala Dunia antar klub. Kalau waktu Indonesia berarti
Indonesia Barat jam 1. Oke. Bayern Munchen ya. Allez, le parc, allez, je vais vous entendre chanter tout le match. Kita mulailah kick off babak pertama antara PSG versus RB Leipzig. Come on. Gasken. Moskin. Lionel Messi sekarang. Messi, waduh. Haidara. Icardi. Sorlot. Verratti. Loh. Astaga, hei. Lemar. No. Aduh. Tolong, hei. Walah. Wow, good. Manuel Neuer. Florenzi. Paul Pogba. Aduh. Miskin. Messi. Lionel Messi. Ramos, come on. Ramos, apa yang terjadi? Sergio Ramos gagal dia. Mbappe. Oh. Messi. Oh, Lionel Messi. Gila sekali Lionel Messi ya. Sangat berbahaya nih. Itu loh, kalau dia dribbling bola itu loh gokil sekali. Mantap, Kak. Enak banget, Pak, digerakin. Marqué par le numéro 10, Lionel Messi.
Memang indah kehidupan ya menggunakan pemain bintang. Aduh, Kunku, Angelino. Oh. No, Manuel Neuer. Oke, Sorlot, Haidara, Huang Hei Chan, aduh. Messi. Oke. Kylian Mbappe. Kunku. Ya, itu dia untuk babak pertama ya. Selesai sudah dan kita unggul 1-0. Oke. Aduh, ini bentar saya ke toilet dulu ya. Bentar ya. Aduh, tiba-tiba ini dapat panggilan alam, Pak ya. Sorry.
cek 112 11. Oke, sorry ya. Aduh, panggilan alam yang tidak bisa ditunda lagi. Jadi harus diselesaikan. Aduh. Oke, amankan aja live chatnya. Thank you, Fadel. Oke, udah aman ya suaranya ya. Let's go, kita langsung aja. Lionel Messi. Mbappe, langsung gol Kylian Mbappe. Let's go. Mbappe good. Kylian Mbappe. Udah kosong nih ya. Baru aja dimulai babak kedua. Langsung mencetak gol lagi Mbappe-nya. Oi. Oh iya, bukan kaleng-kaleng itu, boy. Lionel Messi. Meskin, Paul Pogba, Mbappe. Let's go. Messi. Aduh. John Bernard, Neymar. Oh my god. Neymar Junior 3-0 untuk PSG. Gokil. Indahnya kehidupan ya, mau Messi, mau Neymar, mau Ronaldo, Mbappe, semua tendangannya hebat-hebat Pak ya. Overpower semua. But inscrit par le numéro 11, Neymar. Kunku. Haidara. Icardi. N'oubliez pas que notre partenaire en articles de sport vous offre actuellement une remise de 20% dans toutes ses enseignes sur présentation de votre billet. Ne le jetez pas à la fin du match, il peut rapporter gros.
Neymar. Neymar, come on. Masih Neymar. Neymar, waduh. Nah, Moiskin. Aduh, aduh. Messi, oh my god. Sepertinya akan berlanjut live larut sih. Enggak sih. Ini udah pertandingan terakhir ya. Soalnya udah ngantuk juga saya. Nanti besok lanjut lagi. Oke. Pogba. Messi. Pogba, oh, Pogba. Ampun, Bapak Pogba ya, asik sekali. Fix treble ini dia. Parah sih. Inscrit par le numéro 6, Paul Pogba. Dua menit lagi. Messi, Mbappe sih enak banget juga dipakai Pak ya. Walaupun sebenarnya jujur aja masih lebih enak dipakai dribbling bola Messi. Cuman kalau kita pakai Mbappe itu kayak lebih tenang aja soalnya staminanya awet kan. Sementara Messi kayak kalau misalnya terlalu keenakan kita dribbling itu malah staminanya malah cepat habis kan. Jadi agak ada rasa khawatirnya gitu loh kalau pakai Messi. Oke, kita langsung aja advance dan itu tadi Messi menjadi man of the match. Dan di sini Sevilla menang juga ya dia. Oke, dan posisinya masih pertama ya. PSG 34 poin, cukup jauh lah. Messi 20, kemudian Ronaldo 14. Nah, siapa nih yang bakal jadi top scorer nih? Ronaldo kah atau Messi? Wow, Ronaldo. Astaga. Ini harus kita save juga nih. Screenshot juga. Ronaldo kali ini ya. Oktober Player of the Month. Good job Cristiano Ronaldo. Oke, jadi karena udah 2 jam juga nih. Jadi itu aja mungkin ya untuk live streaming kali ini. Jadi thank you banget lah untuk teman-teman semua yang sudah menonton tadi, udah like videonya. Terima kasih banyak. Yang udah donasi tadi juga thank you banget ya. Donasinya mantap sekali. Semoga kalian semua banyak rezeki juga. Dan untuk yang join membership juga thank you banget lah ya. Karena itu dengan kalian join udah membantu banget channel Sedikul Hak. Dan ya udah, itu aja dari saya. Thank you banget dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye.